ithuba bazalwane enkulu inhlonipho sibonge kumphathi ohlelo sibingelele babugida sibingelele kakhulu umhleli walenkonzo enkulu kangaka nenkomiti lonke siyabingelela. Sithobeka kakhulu bazalwane ukuthi umuntu abalwe uthabe ingcebo yalenkonzo yathobisa. Asibonge kakhulu. Siyabingelela kakhulu abefundisi bonke abakhona, abapostoli, abaprofeti, lonke njengoze inkosi siyabingelela ababefundisi. Siyabingelela. Sibingelela omama, obaba, izintombi, izinsizwa ezikhona. Siyabulisa. Sibusa kakhulu shithi. Siyabingelela bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Asithobeka kakhulu sibonge bafowethu inkosi inkosi sesikhonzile ezingaphambili. Siyabonga kakhulu sizwe ukukhuluma kaNkulunkulu. Amen. Enisebenzisa kakhulu. Asibonge bazalwane sesizongena ezwini lesithathu manje. Mina ngiwakamlambi la ngizalwa khona, ngishadile kwaDube. Khona le eside. Hallelujah. Amen. Tell us John chapter 19. Sifunde amavesi amathathu. Besingawafunda amabili. Kodwa ngicela siqale ukufunda from verse 25, 26 and 27. Egameni lika Jesu. Amen. Angifunde bazalwane. Kepha kwakumi nasesiphambanweni sika Jesu unina kanye nodadewabo kanina, uMaria umkaKleophas noMaria Magdalene. Uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, Mame, bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe. Akanjenge Misobo yena izwi lesithathu leli elisho uJesu esiphambanweni ngokuloba uJohane umpostoli. Bazalwane, kuyabonakala ukuthi usuthulile umsindo kade umsindo beboda bathi mbethele, kodwa la kuyezwakala sekuthulekile. Amabutho asewuqedile umsebenzi ukuthi ambethele uJesu. Already sesesiphambanweni sekuthulekile. La kubonakala la ku verse 25 kuvela isiqobwane esincane esikasalingana lesiya kade sisholo phezulu simbethele. Lesi sekubantu abambalwa ababalekayo. Lithi iBhayibheli besifazane abo4 kanye noJohane. Yibo laba abami ngasesiphambanweni. La uJesu bembukile elenga. Bavela njengesihlobo. Izihlobo zika Jesu ezinesibindi. Futhi ayisibindi nje. Kodwa isibindi esihamba nothando. Uma ufunda uLuke chapter 23 kuyavela ukuthi laba njengoba lokwesitusi sincane la abanye bebekhona kodwa bemele
kude befuna ukubuka ukuthi kuzokwenzakalani ngoJesu bebekhona kodwa beme kujana nala uJesu ekhona khona esiphambanweni kodwa laba ababalwayo abancanyana banesibindi esigaphezulu esidlula ukwesaba hayi ngoba yayingekho into esabisayo njalo uma kuvela igama lesibindi lisuke liveza ukuthi ikhona into esabisayo ikhona into eshayisa ngovalo kodwa ikwenza ukuthi ungami kodwa uqhubeke nokwenza lokho okumiselweyo laba bavela nje ngezihlobo kukhulu ubuhlungu kulesi sikhathi webazalwane okwakuziwa uMaria ngoba noJesu osesiphambanweni indodana yakhe ngqo hayi indodana yomunye umuntu ubuhlungu obabukuye uma sibuka ngeke sikulinganise nalokho kodwa wathatha isibindi wahlala iBhayibheli liveza ukuthi bekuveze kuprofetiwe ubeveza uSimiyoni eprofetile wathi inkembe yodabula kuwe Maria eprofetha dadei ezele uJesu emsile tempelini wasekhipha lesi siprofeto wathi inkembe yodabula kuwe wena Maria inkemba eyodabula umphefumulo wakho inkembe yodabula wakho umphefumulo leyo nkemba inhloso yayo iyobe ihlahlela noma ihlulela noma iveza okuthize enhlizweni zabantu lokho kusho ukuthi inkemba yodabula ubuhlungu oyobuzwa Maria ngesikhathi esiyofika siyobe sihlukanisa abaningi futhi siyobe senza abaningi ukuthi bamphike uJesu abaningi kodwa bayamvuma nangempela lokhu kwenzeka ngalo suku kodwa isixuku esasondela sathatha isibindi safika esiphambanweni isonke sabasethubeni sokuthi sibuzwe ukukhuluma kukaJesu esiphambanweni kodwa laba mela kude abakuzwanga ukukhuluma kukaJesu esiphambanweni la uJesu ekhuluma ubeveza amazwi aduduzayo la kuleveza amazwi lawa ubabonise kuMaria kunye noJohane amazwi lawa aduduzwayo ngoba uMaria lesikhathi ubewadinga amazwi bemdinga umuntu ozomduduza ubengeke aduduzwe amadodana akhe ngoba iBhayibheli iyaveza ukuthi uMaria amadodana akhe abengakholwa kodwa bekumele ukuthi uJohane amduduze bekumele ukuthi uJesu amduduze esiphambanweni amuphe uJohane la sithola amazwi noma sithola umqondo ovelayo kulamazwi ukuthi la uJesu into abeyenza amazwi okwahlukanisa ubeza hlukanisa yena uJesu noMaria bekufika isikhathi sokuthi uJesu la isiphambanweni amvezele uMaria ukuthi noma beyingane yakhe emkhulisile kungaleni kodwa yena uJesu lo beUNkulunkulu ngamanye amazwi ubemphiwe nje isikhashana ukuthi amkhulume la into ayivezayo uveza amazwi okumhlukanisa uJesu kunye noMaria lamazwi bazalwane ubengaqala ukwasho uJesu ubeloko eveza njalo ukuthi uMaria anganamatheli kuye njengalokhu yena eyindodana eyokusemnyabanzi. Webazalwane sithola into la ethi
ubengaqali uJesu esiphambanweni ukuthi akhuluma amazwi ukuthi ehlukanisa yena noMaria noma ube umntwana emzele ezama ukunamathela kuyo Maria njengalokho umama wakhe kodwa ubelokho washilo lamazwi uma ufunda iBhayibheli lithi uJesu uthe esanda kuzalwa wathathwa ubaba wakhe nomsemkhosini wePhasika eJerusalema uJesu uthe maqedwa ukuthi ugudwe umkhosi lo wePhasika babuyelwe ekhaya uma kusendleleni babona umama wakhe ukuthi akekho uJesu phakathi kwabo endleleni iBhayibheli kwathatha 3 days babuyele emuva eJerusalema bathi bayafika nangu uJesu uhlezi nabadala baphendulana basebethi ethi uMaria awuJesu uhlezi la sikhathazekile nobaba wakho kwenzekeni uzwakala uJesu emphendula ethi nikhathazwa yini ngoba mina emsebenzini kaBaba lapho beveza ukuthi akanganamatheli kuye uMaria noma umama wakhe ngoba yena uNkulunkulu okwesibili sihlukanisa uJesu kanye noMaria simthola esihlukanisa ngomshado ekhaya laseGalile abantu kade bemangala bahlezi bemangala bethi namazwi wathi Mame bheka indodana kodwa ungawathini kodwa ungakhuluma uthini ngalamazwi wathi bheka indodana kunento enkulu uNkulunkulu ayibekile ngelizwi lesithathu Maria kunye noJohane engomama kanye nendodana lithi ngale nkathi emshadweni ekhaya laseGalile kwaphela iwayini uMaria uqonda kuJesu uthi Jesu liphela iwayini uzwakala uJesu ethi Mame ungene ngani kokwami kade uJesu ehlukanisa yena noMaria emvezeni ukuthi mina kahle ngiuNkulunkulu ukhumelo wesithathu efuna uJesu ukuhlukanisa kanye noMaria iBhayibheli iveza ukuthi lokhu okwenzile ezahlukanisa kunye naye ukuthi noma ungizele wangikhulisa mina ngiyindodana mina ngiuNkulunkulu lithi iBhayibheli uzehlukanisile ngolunye usuku uJesu kuMaria oh haleluya ehleze efundisa iBhayibheli azikhuza abaJuda yakolalela zabuya zakhuluma into ethi uJesu yadukisa lento ayifundisayo basuka bakubo basuka abazali bakhe wasuka uMaria waqonda khona uthe efika base bethumela bathi abanye nangu makaJesu nabafowabo bizela uJesu eze kubo iBhayibheli uJesu waqhobozela laba phambi kwakhe owayebafundisa wathi uMame nabafowethu nodadewethu ilaba abayenzayo intando kaNkulunkulu wayezahlukanisa wayezahlukanisa ukuthi mina ngiuNkulunkulu uthi namhlanje uJesu siphambanweni Mame kulokho kusahlukanisa nansi indodana nanku uJohane bekade mchazela kodwa engabuzwa lokho la sithola umqondo omhlanganisayo uMaria ngoba esiphambanweni utholakala amasigns awu2 u-minus no-plus lapho uzahlukanisa uJesu noMaria uphinde kuvela umqondo la esihlanganisa umqondo ohlanganisayo umhlanganisa kanjani sibona la uJesu ehlanganisa uMaria umhlanganisa nobani umhlanganisa nezihlobo eziyizo izihlobo lezi
ukuhlanganisa kune nazo izihlobo. Simbona ukuhlanganisa nabantu bentando kaNkulunkulu. Sithola ukuthi la esiphambanweni ila umuntu ehlangana khona nentando kaNkulunkulu. Usho ukuthi ongafikanga esiphambanweni angeke akwazi ukuthi ahlangane nentando kaNkulunkulu. La iBhayibheli isivezela indaba ethi la uJesu uyamhlanganisa uMaria, uyamqondanisa kanye neqiniso, umfaka endleleni yeqiniso eliveza umpostoli Paul encwadini yaseKorinte First chapter 5 verse number 16 wathi noma besimazi uKristu enyameni kodwa manje asophinde simazi. Ngithi mina la uJesu ubemfaka endleleni emhlanganisa nephuzu, emhlanganisa neqiniso elokuthi noma ubeke wamazi uJesu enyameni ukuthi uyamzala kodwa namhlanje njengoba sesiphambanweni kanjalo umuntu uma ekuKristu uJesu uyisidalwa esisha. Konke kuyadlula okokuqala kube sekuvela okusha. Ubemhlanganisa nebandla lasezulwini, ubemhlanganisa namakholwa. Namhlanje into ayenzayo uJesu esiphambanweni iBhayibheli ubemhlanganisa, ubufunda incwadi yezenzo. uJesu uyavela esehleze ethandaza kunye nabafundi. Into engeke izenzeke lekuthi akahlanganiswanga kanye nebandla laphezulu, ukuba akahlanganiswanga kanye nebandla likaKristu, ngoba noma uMaria ube uma kaJesu bekufanele ahlanganiswe nebandla lasezulwini. Ahlanganiswe kanjani? Ubemele azalwe ngani ngomoya, bekumele amzale uJesu uNkulunkulu noma enguma wakhe. Angithi uNikodima uke wathi emazi uJesu, wathi Jesu iBhayibheli wanyonyoba, wathi Jesu sengimdala kangaka usho ukuthini mawuthi kumele ngizalwe? Waphendula uJesu wathi ngithi uma umuntu engazalwa ngomoya nangamanzi akasoze wangena embusweni kaNkulunkulu. Kumele umuntu ahlanganiswe nebandla lasezulwini, ngoba esiphambanweni oJesu inabantu behlanganiswa, behlanganiswa. Lithi iBhayibheli wayengeke athandaze ukuba engahlanganiswanga. Lithi iBhayibheli kodwa wabonakala eqinisela, engayeki ukuthandaza ngoba sehlanganisiwe. Akekho umuntu ofika esiphambanweni okumele aphume engahlanganiswanga. Lento ithi into oyiyona izona awubi yona uma usufikile esiphambanweni. Lithi iBhayibheli fushane Mame nansi indodana, Mame nansi indodana. La esiphambanweni babuzohlala phansi. Into yakhona ihamba bawuthanda omakholwa kubisibili. Jesus kunengoma ethi abanye baqala ngendlela
uyahluleka ngoba ikhonto esabusayo kodwa noma ikhonto esabusayo ababebezelayo kodwa ababebezelayo ababuyela lapha asibeke la uthi uverse 27 uphinde uJesu wathi indodana nanguma wakho lithi kusukela lapho uJohane wamthatha uMaria wahamba naye kusukela ngaleso sikhathi lokumkhiza wayesehamba naye la sithola iqiniso lithi walalela God unengoma ethukulela kwesinye isikhathi ubiza uthini God uyalalela uNkulunkulu uthemethi ndodana nakuma akazange lonke libayo uvela ukuthi walalela walalela wangadinga ukulalela wabese ubamba umyalelo wakubamba ukusho kukaJesu ithi wabese wenza kanjani iBhayibheli wamthatha wena umuzi eJerusalem wayesemusa khona lethi veza ukuthi akazange ayilandulele akazange abalise banakhi abafika esiphambanweni kodwa bangakubambi ukusho bangawubambi umnyalo ngoba indaba inomnyalo akazange abalise akazange abe namazwi la kubonakala enikwa irresponsibility kunzima ukondla kunzima umthwalo usifikela uJohane esiphambanweni ezithandela uJesu kanti kulo lokuthanda kukhona zakunika usenikwa omuntu umthwalo kodwa umthwalo nokho ongasindi ngenxa yothando la lezi mfeza indaba yokuthi uJohane wawubamba lo myalo awunikwa uJesu ungasifuna uMedu chapter number 28 verse 19 uvela uJesu ekhipha umyalelo webandla likaKristu sesikhona emabandleni kodwa kunomyalelo umuntu nomuntu osemvumile uJesu awunikezile awukwazi ukuyilandulela awukwazi ukuyihlola ngokuthi uzalwa kabani awukwazi ukuzihlola ngalokho nakho uthi lo myalelo hambani nenze izizwe abafundi nangu umyalelo omkhulu bandla likaKristu okumele nobani omvumayo uJesu nobani ofikile esiphambanweni ahambe ewukhuluma lo myalelo ngoba iBhayibheli iyavela ukuthi uJesu ngale nkathi esiphambanweni ebezwa ethandaza okwaqala okwesibili selelesi lesi sihawukela iBhayibheli iyavela ukuthi wabona izimvu ezilahlekile umuntu ofika esiphambanweni akambheka umuntu kangendlela embheka ngayo kodwa ubona amandla kaNkulunkulu ukuthi lo noma nje kodwa usengashintsha ngenxa amandla evangeli umyalo
Kuvelaphi lokho bazalwane? Okokuthi uma sekwabizwa wena, uma sowumshumayeli wezwi likaNkulunkulu, bese ngathi ngeke abantu basavela. Uvela ngoba usaqhubeka yena. Bonke abafikayo ubanika umyalelo ukuthi hamba wenze isabafundi. Uvelaphi lokho ukuthi emabandleni kube sengasekwanele kwenye indawo ukuthisha umyalezo othi kule nkosi besisi kuyo thina amabandla anele. Bazalwane, ngicela uyiphile ngoba uNkulunkulu lo myalezo ubekile. Ngithi mina ngabe kwenzeka kanjani lokhu ukuthi ngelilanga thina esesuphethe lo myalelo othi phendukani kodwa ngololu suku sizwakala sesithi amabandla enele. Ngithi mina kumyalezo singavumi ukuthiywa, singavumi ukubanjwa. Khuluma kumuntu noma eseduze kwakho, noma uthi uyazama uthi udlisa umyalezo kuthiwe kule ndawo akasaba amatende. Ngithi kodwa nangu umyalezo othi hambani. Umyalezo wakhishwa othi hambani. Lezi nsizwa abafundi, indodana nangu mawakho. Akekho mama lokusilandulela, akekho masilandela kulokhu bazalwane. Kodwa uNkulunkulu umisele uthi kabikho umuntu othulayo ngokumyalezo unikiwe. Uthi uThixo umulalela nokulalela izwi likaNkulunkulu uqaphele ukwenza God njengalokhu uyaliwe. Uthi uNkulunkulu uyakuphakamisa. uNkulunkulu ufuna ukuphakamisa labo ababambile umyalezo. Amen.